TV West nehinda ni kutangira aha program y'Ekyanga Kyawe. Program y'Ekyanga Kyawe tutambara emyanya etari yemwe nemwe kandi ntubantwenda turebe byafayo by'emyanya y'ebyanga ibitukuba tutambaramo mbwene rizoba nakutwara omukyanga kya Mabaare ekiri kushangwa omuri Ihunga omuri Kajara disiturikiti ne ya Ntungamo. Aha hundi omwanya kibagwetire Mabaare hariho amabaare mingi munonga kandi gari akasozi akasozi aka bakaketa amabaare mbwenu twenda turebe ibyafayo by'umwanya ogu hati narihika aha mutwe niryo turarebeho erizoba haza abanyakare ibarere bakabanagaho omwishiki na n'omwojo omwishiki yabiratwara baronda omwojo owamutweka bona babanaga uko hansi hari ekina babariyo babanaga bona bafambwe naho unyemerere henyine niho babire nibakora ekikorwa eki wabana oreba hariho emigora azeje emigora bamwe ombataka abunagamba nabo banyoreka ngo ekerye ya stani babiri baramuza stani mbwene bikorwa byo bwa stani kuba birekere n'imigora yabo bija baginagaha imwe yamera abantu bakaba banago umushiko yabiratwara bemera abamunago hari ikina cyango agwayo aburayo mbwene rizobo mu program y'Ekyanga Kyawe twaza kureba ibyafayo by'umwanya wo hati omwanya ogu ogoriyo noreba nogushangwa omwishaza rya Kajara omu disiturikiti ya Ntungamo. Egombora ey'amabaare agagarumu nibageta Mabaare kandi izina Mabaare rekakomoka ahabwo kugira ngo omwanya ogu guriho amabaare mingi ag'omutaano aha mabaare agandi hataga amabaare yine okugakozerwe nimaringwa nimahango gagumere kandi aha mutwe gwago nhatera amahwa amaizi ninka swimming pool. Abakazi b'ekyaro eki tibakwetaga kutambara kuza kutaha amaizi bwaba buryo bwire bw'enjura apana nibakoresa amaizi agarikuterama aha mutwe gw'ibaare hariho ebyina amaizi nigateramaho kandi mingi kandi gaguma gabonire ahabwo kugira ngo tari itaka ryona erikubasa kushisha amaizi aga mbwenu amabaare aga nigayambaho ekyaro eki okutunga amaizi bwaba buryo bwire bw'enjura kandi bwaba buryo bwire bw'omushana hona nabwo ngo nibakoresa amabaare aga kwanikaho oburo ebihimba hamwe n'ebindi ahakuba kokutemba wahika ahibaare eri aha mutwe haba furati haterera mwaba mwine akapiira nimbasa kuzanira aha mutwe aho ahakuba hari furati konka kahiringita kakaragara hansi hagira washumayo kihayo nimumutegereza kumara kire karingwa ahakuba n'ahantu haringwa munonga notemba ohurra waruha ekindebere ahibaare kandi ekitabonire niriterera mbwenu watamburaho kubi noyetera hansi nyowe nyenka nkaserera nayeteraho mbwenu ekindi kugamba nincumanyisa waba ori ahibaare eri notambura n'obwegendesereza waba notina kutambura nogenda orotamirize orikurukwatirizaho kwenda ngu otakayetera hansi hatera ibaare ahabwa ebyafayo byaryo nobasa kurigerageranisa na Kisizi Falls. Kisizi nayo hariyo omwanya nkogu aho abanyakare babire banaga omwishiki owabiratwara enda aha kyaro enda ey'endaro konko ogwo mwanya gwe nogwahukanaho na nogwa Kisizi
ahabwo kugira ngo mu kyanga eki kandi abantu ba kare bo bakaba baronda omwishiki owatwara enda bagaruka baronda n'omusigazi omutwekere boona babanaga omu kiina eribaare riine ekiina rwagati ekiina kiringwa nk'oku abanyakare baba bariyo nibatutebeza bakunagayo tokarebeka ekiina ekyo nikyo baabire nibanagayo omwishiki na n'omwojo owaabire atwara enda obwire butakahikire. nkazarwa 1926 nazarwa tata akazikero mbwenu yiga yafa 1928 yasiganye n'imyaka 9 yasiganje fuzi wonka batakafwire nkasanga ibareri njo lyabire lyakabaho ako kwita owakora kubi mbwenu omwishiki kuyabire atwara omwojo yamutweka ako niko kabire karya kabaho nkako kurra kabaho ku gavumenti akekutaho owakora kubi batwara omwishiki ogwe batwara omwojo ogwe bamunagayo hariho ibaare eryabire mbwenu okyemerera nkaha wayemereraho waringuriza kurya bakutambikayo nahati embwa ezikwiba zibakukwata nibazitambikayo batambikayo omwishiki ogwe n'omwojo yabire atweka na n'omwishiki owatwara bona babanagayo mbwenu nibyo byafaayo binkurumanyaho okwiha obwizire gavumenti y'abazungu ekagumaniza nehumuza netegeka ebyokushoma bareeta ebyokushoma bititwe tukaba tutashoma nambwe nyowe tindagire mu ishomero sana nkashoma ediini nkashoma ediini nashoma 1986 n'abagenzi banjye tuyiga twayusya za sitaani tukashanga batata nibaramya emizimu bakaba bagyomberekera emigorora rero omuntu akibarwire babaga embuzi bazibagira aha migorora egyo bakora babire bamanya ngu sitaani egyo niyo yabakwata abishiki bakiheza kumwita n'omwojo biro gwe bamuta akaba utaho gavumenti erize kubakwataho ngo bisire abantu nibwo ebyo nibyo nashangira hibarere wabire na leta ogw'omukino omwojo akaba aryoha wabire abazire nibo babire babareta epe omwishiki na n'omwojo babanagayo hariyo akabaare ahansi hariho nk'aka kameeza katebekine niho babire haza babanagayo basitama okwe baguma nibarra ngu babahana aboojo abandi n'omwishiki abarareebe batashambana bakatwara niko babire bagira ukarebaho nk'abo banagireyo nikabo warebere bakunagayo bakanagaho banyanyaze babiri mwaka aryo wa tatento ondizo aryo wa marimi munyanyaze wa marimi nano wa tatento nkabareba bakabanagayo inabo bakaba banagayo bombi bazokwe bari
bazokwe barira bahururuka bagira ngo mako kwemereraho urija kureba bagira ngo kabahuriremo abataka shambine ninga abataka twekere kushambana umwishiki ninga mwojo kushambana umwojo mbwenu babanago kwe bagumana barira bahurukirayo bafa amagufa agumoko abo bizira nyamwazi ibyaro Mugabe n'Umugabe n'abanyategeka umushuri tukabina gavumenti tize imyaka yo kushoma umukore kwa wiwe n'umukora ko mugira bakanyaga abantu kabanga ni bingi tinkababara batandika kutina manyo batandika kutina kandi bakaba bagira umuwozo wanda kwehakana tinye mutwekere umwisha mwemera ati niyo wantwekere bataho umushiza akabarije ngoma nayo hariho amabaare aho batayo umuhungu nakebera niwe yabire akebera engaro ze akebera umwozo akebera umwishi ati niwe umutwekere uwe kabino kwa kutebera akwata mwishi akwata muru ati niyo umutwekere ati niyo umutwekere umushijo gwe nambwenu nawakafara mukuru arya umuguruzi bakamba mweta baji kantiye kutakumanya namanya we kwakumupataho nabo bakaba bine imigenzo yabo amukwataho kandi agamba amazima kwamutwekere akikiriza yatikirize basi bine imigoye yabo nabasaba imbobo tukaba twine ibitimba byete imbobo nibyo twabire tubobo bananka bakatema bakaharagataho amawa rero bakabazira nguko kureba hati bine buhungi ninga imyaka impingo bakome mikono n'amaguru agenda igikorwa kintu kucyacenderezo bushambana cyaro tubaratindesi tubatandika kure kwinjira bishiki babo abazire bo mwiki bakashemerwa tubahingira tubasima government yabashiza bakuru bakoze abateka tekiri umwanya go gwa Mabaare kandi naho hariyo enyanga y'Ibaare ndiyo nintaho munyanga y'Ibaare enyanga y'Ibaare umurujungu tugeta kevu mbwenu turiyo munyanga y'Ibaare nindeba erimwe bishenje byinji by'emiringo etari yemwe nemwe abantu bakunu bagira no bakira kuja kunu babyama bagira kuko bagira baruhukaho abamwe bageta ngo ni lodge self contained ngo buri kimwe no kishanga kuno buryo mucanga ecyo rode no kire ninke kishenje abana kuba kuja babyama baruhukaho kandi Ibaare rije turi kubasa kubandama kuba ino kugajwe kine jaho noreba ngo Ibaare turi kabasa kubandama waboriyo nobo ino businje nanoko nindeba hari ikinde ekina nayo ni kevu ndizo inyanga nayo yari twokwe mbwe ncoreka ngo mwanyogu buzumago ne byafayo byamani nanako nindeba ya mizina gatonya mbwe nikikoreka ngo mwanyogu
buzima gwine byafayo by'emiringo myingi ohiro kuri aba bintu bitira abantu kandi kunuyayo abantu nibija kandi baruhukirayo no mukireka kashana waburi umwanya ogu nono hurra habonire harukufuka kanumbwire bw'enjura injura teka kufutira hatu nuri turyumbwire bw'enjura ahera enjura yanitera kunkana hunyemerire buzima injura teka kwataho nuguma uyinemerembe yawe nkingamba yebirebe nono hurra orije program ni cyanga cyawe reka tugumize mutukure byafaye byo mwanyogo umuhereza and Ivan Tusiime utakaruka bwenu kuri nabirebirenge umugabe ko yabahora ngo abantu babita akatije kujya tukamwanyitara bikina nabojo apana akabatije mbe natumukoreye kwawe noreba ngo umuringo gutura umuhati yo gushanga ngo umukina atwara aguma nkaburijo agarika no mushomera shoma na nebyakare cyakubye kiboneye niki umukoreye kwawe mbwenu nkugambira amazina kutwashomere biburi yananka yatana okwita kutwashomere biburi twashanga kije kibi cyamani okwita mbwenu hati nogerote biburi nkokwe kutugambira kwara nanka yamutweka yamukunda amushwere na nomwiki yamwisereza bashwerane babagiti bazara abana babagiti bashohireho ukunagayeho ababiri batwara n'abatwekere ikindi cyafaye kibari eriniki kataro ibindi byayo bikorerwa yongendije migenzi yo bunyakare naki tiyo yantena gambara tiyo babiri banagayo abantu mbwenu hati kandi hagati ko bashomere kubatandika kushoma biburi kubagetegereza tubanagayo za sitani uwajunwa yayatura bibiliya yakozere ya biburi neragira ku musasira ranga musasira rero banagayo inaka bazinago ko mwibarejo iyo bazinagira imigorora yona tukaba tukura turagayo tujyokezayo yambwe n'imigorora riyo ni ku mwibare pana tuziriyo tukazose kasi mbwenu hakiriho okusimba emigorora kwakusimba biriya bomukafwire nubwo ari omukafwire kandi naguma muri bagenzi atiine eshonga rwangani ari mujunani ariho ibari ikindekero bayambere imwe nk'abataka aba baryetorire mbone turigine mugasho bwonashe umugasho rwine mbwenshi hakarwaho abazungu biza bararambura bakaba nibenda kuryata akuyeho amabaare ago kutandaza enguuto kubazaho nangwa naho mu kibuga bakaruhondaho biza n'inyondo zabo bazaho bahonda batombishaho byabo batwara kuba hikire ibabo dutwire kuba kebera bashanga rishikire okwatu konka ryiza ryazebirwa maka ahansi yaho abantu bona bombekire yuko ni abantu babingi bacyo bareka abantu bayanga amakagabo ibikorwa nk'ibi bikaba biroho umunyakare kugira ngo nebitebyo wareba omugurusomwe owabiraho wenyine ari kututebeza nkoku ebintu ebi byabirebaho kandi wo kenyine akabyerebera yareba bakoreta mushiki na nomojo bakubanaga omwibareri mbone ebintu nk'ebi kabitwireho konka enskwizere netunguka kandi ebintu nk'ebi byawaho abantu baza omudino bashaba abantu bamanya ngo mushiki ningo mojo nicyo basa kumubaho agira uwo yakunda bazara umwana no bakwa bakiro bato kandi umwana bamureberere bagarike bazo mu ishomero bashome na nyensi aba abantu bo mugasho bakore namaka nabo babase kwebisaho kandi bagarike bagasire ihanga mbwene bintu ebi abantu bakarebo bakaba babikoresa
kwenda kuhana eminyeto ngo etakaza omu bikorwa by'obushambani bakiri bato. na hati nikwe kiri gavumenti abebembezi bakuru b'amashomero na n'ebindi bitongore nimba nindeeba nibiteera omuranga nibyegyesa eminyeto kwetantara emize y'obushambani bakiri bato. mbwenu emyanya nk'egi ey'amabaare tekiriho ey'okwitirayo omwishiki n'omwojo owatwara ninga owatweka. kwiyaho hatekiriho n'okushomesa n'okushongora okwegyesa eminyeto kureeba ngu bayetantara ebikorwa nk'ebi batakakize emyaka. K'okutembera kimwe wahika aha mutwe kandi noba noreeba ebyaro byingi ebiri omu disitulikiti ya Ntungamo. noreeba ekyaro kya Mabaare kyenyine ekirimu amabaare aga, oreeba ekyaro kya Butenga, oreeba ekyaro kya Kagamba, oreeba ekyaro kya Kitondi, oreeba ekyaro kya Nyarwanya, oreeba ekyaro kya Muziguru, oreeba ekyaro kya Kinyamozi, oreeba ekyaro kya Kakama, oreeba ekyaro kya Rukoni n'ebindi. mbwenu waba ori aha mwanya ogu ebyaro byona ebyingi eby'omu disitulikiti ya Ntungamo nooba noobireeba. okurutembeera ibaare ryonka tikyanguhi. ekyokubanza riri aha kasozi kandi naryo nk'ibaare naryo rikeekorra orusozi rwaryo n'ibaare rihango munonga. tokiikiriza ngu n'ibaare rihango waba otahikire aha mwanya ogu. amazina nikosha bagurori niyo mutuzo wa Mabaare. ibaare ryitweri ombwire bw'omushana nirutuyamba munonga okwanikaho oburo n'ebihimba ntubyanika otuguuriraho omu season. kandi obwire bw'enjura hariho amaziba nitutungaho amaizi twozigizaho engoye ziitu n'abapiki bareeta bogyezaho buri kimwe kyona ekyokwenda kukoraho kikora. kandi ibaare eri abakarabaye batwarenda hariho omwanya ogu babe babanagamu babasindika babanagamu. mwenu itu ibaare ryaitu niturusiima kuba rituyambire munonga si obwire obu. kandi gutwara nk'omwanya mukuru nahura nagamba ngu emiriro neyaka kunga kuhigire kwizire eshara abashabi bashaba hati emiriro twakigireba. okunagembwa okoruguru hati okunagembwa okoruguru kikaretwa kugira ngu kwabireho gutegereza kw'abantu abiki batashitwaranda hati njo twahinduremu embwa yawe yafa ogenagayo, embuzi yafa otagisazire ogenagayo ati njo twaretire twateeka mwebi konka okongera hari ekyo itomukumbya ntitwara nk'emyanya erikushomesa abantu abakare na n'abahati okwetegereza ekyabe kiruhira hati nico kurebera kwawuhireho ebyo kugira ngo mukiyatwara tamunagoku hati nico kikuretera abantu batwara munonga. nabwo ekyo twansaba ngu gavumenti omwanya ogu kyabasika eturebere nko twakubasa gukora akuba n'omwanya gwitu mukuru okushomesa ebyira history na nebyabireho. nabwo ekyo nyowe nasigara ndyasimwe province orikugamba ebyo kandi owazirwe rukumo rwenda nkaga n'etaano ati niyo myaka 57 na muzeya akaba abingambira history kuyabe negenda. ninkusima watandika nanye programu y'Ekyanga Kyawe kuhika aha kwendera twasiba omukyanga ekya Mabaare ekiri kushangwa omuri Ntungamo district kandi twareba ebyafayo by'omwanya ogu. egesha handi nintuhuka omunyanga y'Ibaare ninga ekitwakweta Kevu kandi nayo ni kimwe aha byafayo ebikushangwa aha mwanya ogu. twareba ngo obunyakare omushiki na n'omusigazi kuyabira tweka na n'omuki yatwara bona babanaga omwanya ogu. mbwenu omwanya ogu nogwe byafayo ebyobunyakare ebyo bikija byahoho ati abantu nibija kurambura nka burijo abajungu hamwe n'abandi abakunda ebyo burambuzi. omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime ninsima Suseni unakora nawe uri ha kamera Province Kampura producer na nabandi mwena abakutamwa amani kureba ngo programu yitweji y'Ekyanga Kyawe yabahikaho ebonire katureba no rwakano rukwija ishahano zuzumwe TV ni yemwe. Bye bye.